One ma shase ehu empuntuo e wo ma setena mu esanse eba ensanodwuma se yetete afoforo ne ne kekeka ho a eyade esese ekoso pa enti ama adehye no ma brabo afiase a edane na school placement ya ho nsensem asodi daily graphic edibi aba ya ne de no eda page 13 na wo kire se wo ko enkramantam de nat ho sene awofo ahwefo adisuafo wono mo gi twi ekohye ho no mo a wo bia ekope placement ni bie no ensem bebre adisuafo dodo no na wo mo ankasa self placement na mpanifo kasa yo mo echirim se he emfa woni ne ekoso no emfi ne da ya kosi dadwoada ne de na adisuani bi esese okọ school bia no wonye school ya place no baby na wono so etimi akofi na disuase a krata edi ho nsem bi aba na owura Ken ofori ata oswafo hwe manga na sika samso eja white ono na da hanumi ya wapagya ne tika kra wanwenwe ohwanyame anim na ne woka enyina ne se sa pensioner bond holders nsensem no wono woka anampo no wono woka ama wono ate ase se abana nye na dwene na onye krado kwan bia so se ebia pensioners no obesisi wo mo da bi osisi mo yeden denti se osisi mo na da wanya bibia mo wase uja aboro kro no ana ya onye ne sa enti die sefata obia no ebrepemu no eyade a onia ensa beka kratai ede ho nsem bi aba ensem wei afoforo kan na no pay the bank krata dodo no a wonom so ede aba edwa so na chese yes sorry so yes so ADUANABA na chese me dane baton no ede amao na ensem hodo aka no ne mpanimfo atena se esi hu enkonwa esansa no pay ensem dodo no na abadwa so wohwemu a enra owura kanofori ata sene ne ye twe na bo so wonko mra se badwafie wonko no enra de ode wo se ye oyo ya bredi kan enra na ye raba ben se ye man say how many minutes on from busa Ken asem se ebribi opebia no Ken de wokasa wu bisa na asem a obetimi abisa ni fra no park of manwumre de opese oyi ano be yi ano de onyi ano so no obe ni de onyi ano enti no de sese omu bisa de sene anano na ye kai se pensioners ya wo mo ka o music asem o mani abiri dendende o de akọ wasam no de da wo de ba no kra wanim o de ka obeka na enso no obese wakan so o de asem no ba no wanim onim ni obeka so no onim de ode yew enti wonim haw ba bia ayo pa no wonim enti de obeka nyina no wonim dada onim se wusika ya na aba besu ho ba so obeka nenso se adwenche de wa kire nenso memfa ebi no nana krata mu nsem wi a wodi na poso atudwen ba ku bia na wo kan se wura ba bia wo se wodi bank manager bi kokot Adenia okay mamini kemisa side check kwa yede adia side check na ne na ye kan side ya den side je za zenga unjemu bi na check ye den check se check ye enkoko ma na se sa enti on say ya na emema no emintimi hu se omoyire no makoye akasio so omoye denti na omope side check on say ne de bia ayese handbag ketua ba bia na bia no utimi de sen ho na che say eye portable bia na yenkwa homa no so ho na ya ne counselor George Lutwet enim komo na yemisa no wonchire yensemu efa sa ansem hum counselor what be kan be mo wache mo akwa aba aha ya agenkwa 101 ponda kasa bidie so asante mantem kumase meje mo so na mo hoto sai yanko padu mo yewura ya ho ye na mo so ahwe enti ebusu boy ho bae yo yewura ya fra wanope ya nya bone adusua na ya pese wode ya famu anope ya ta tete side check na ntiremu ne nti ase no bure so na ya ka side check ya wadaruma mo munim de wo ayonkofa mu ya pese ya chesei me da se menchi am tip for na men kaso side check no
abɛyɛ slang word yɛde represent concubine. Concubine ne yɛ ɔbaa bi a ɔne bɛrima a waware ɛtwe mpena. Enti ne yɛ yusu mistress ɛna mistress na yɛ tenten. Concubine na ɛkyɛ kasa kɛseɛ bi a ehunahuna nipa. Enti ɔno nyɛ obi a ɔwɔ legitimacy nti no yɛyɛ no sign. Enti deɛ ɛka ne sɛ ɔsɛn ho ana ɔkonkon obi awadeɛ ho. Enti ɛno na yɛ nyinaa yɛ agye asom sɛ in place of concubine no ohun sɛ obi atwerɛ side checker is accepted. Let's just say, no, I am plan as some of the king. We am plan way. Yes, from it's as a baby abrabono. You won't baby, no master, any or muddy yo, or Beman abrabo. The decay, baby, or buy one abrabo through a decay. A or bow, a cinema may or bar. Sɛ nipa pani ma wo a ɔbɛwo mma afra ɔmo mbɛɛma no nti ɔwɔ nua baa sɛ abusua ne mu abie na nyame ahyira wɔn de a ɔbɛnya ɔbaa foforɔ bi a ɔnyɛ ne nua baa na ɔyɛ ne wɔfa ba a yɛfrɛ no female cousin yɛkɔ so bio mu a yɛwɔ ɔbaa bi a ɔwɔ bɛɛma brabɔ mu a yɛfrɛ no girlfriend yɛsɛ obi girlfriend a ɔyɛ ne nyɔnko fɛni ana n'adamfo bi a ɔno ne gender ne yɛ ɔbaa a ɔno yɛ bɛrima nti a girlfriend no ɛyɛ obi a ɔne wo hyɛ platonic thought yɛsi platonic thought a wo ne ni ɛnsia no ɛnsusomu ɛyɛ nkɔmɔdie anyɔnkofa a bibiara eyi eros love epie enu yɛka sɛ eros love yɛ ɔdɔ a ɛyɛ valentine dɔ ɔdɔ a ɛmpɛma gorɔ ɛtaatoɔ eti ɛna yɛfrɛ no eros love eti sɛ wone obi yɛ girlfriend a you don't have any erotic advances towards the person deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ deɛ friend sex mate yɛsi sex mate a ɔbaa bi a ɔyɛ w'adamfo baa nanso wo ne yɛ mpɛm agorɔ a wɔnwale no onyɛ ne ho adeɛ ɛma abusua anaa ɛma mmerɛ mu ɔno yɛ friend sex mate yɛ friend girlfriend ɛsɛ girlfriend yɛ obi a wagraduate asesi ano ɔfefe n'ano wosusuo ne mu mo yɛ mpɛm agorɔ deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa ɛyɛ obi a ɔno nso yɛ frɛ no side chick no maakyerɛ wakyerɛ wo sɛ deɛ ɛtɔ so nan no side chick no yɛ obi a ɔbaa bi a ɔde obi kunu ɛtwe mpena anaa ɛkɔ a anaa ɔmo afa nyɔnko a mpɛm agorɔ wɔ mu ɔmo kɔda ɔmo tu kwan bom ɔno yɛ frɛ no side chick esan sɛ papa no wɔ yere eti oni bɛrɛ bi epie ana ɛtwe mpena na ɔwale ya wonyɛ side chick oni bɛrɛ bi hyehyɛ hɔ na ɔno ne yere akɔkɔ ɔmo ngya awale a woyɛ side chick bɛrima ne nyɛ kogya ne yere pɛ wobɛda ne sex mate wonyɛ side chick bi o what I say? Baby mama. Baby mama, your baby, or your side chick, or your sex mate, or woman, Bearman. Bearman Wale, or Wale, now woman, side chick, baby mama. Once I want woman is them, what baby mama. Not just say, what woman, baby. They just to be. Ọ̀nà nso yẹ frẹ no
sister-in-law. Na the edimo ko tie kase pa eye wife. Ono nso ye oba e wo be ma brabom. Na ye ka so bi a wife a ono wo legitimate. Owo ho kwan se odi ne ho komo e wa bonten. Owo ho kwan se omo obi a te se me asimesi eye Mr. Kobi yire. Owo ho kwan se oni ni che ne jepade. Owo ho kwan se osi bedwom a otumi bo be ma ni din wo bedwom. Owo ho kwan se otumi ni be ma no eko asem bibia se bibi asia. Ye chatu kra me ka se mother-in-law, sisters-in-law. It is me no posu nyina be bia odu na brabom. Na nen komodie no was side chick. Side chick ni ne trabi obema brabom ni ye den. Ni e fra wo mistress. And you two words. When you meet them, you miss your strength. It's or your baby or boa wadi enkoso. On to wadi so. Onye yire. Enti oni kra. Yes, you'll be a wukra. Wukra, you'll be a wabato wadi so. But side chicken yakra. Onye yire. Enti dia ayire yo to me yet. Dia ayire yo to me yet. Dia esiwe busuemwa oba wafo a busuafo gidi tum ekoye no. Ensi wiye side chicken to me bi. Ye tu kwai na ye play ba ko. Side chick to me bi. Papa na chi wo bedam. Enti side chick ni obi a wade enkoso na bema bia o side chick ni e wo sika enya Councilor wo si bema bia wo side chick no e wo sika because aya kakase anya kaketo ye mu bia ya wale nya bi no enye ye idem yesuro wo ina enye nyankopon bi yesuro no no kura ne se yesika sem na nya yie de be so won so eso mo de ne se esan se ne de no anya wade enfaso bi abam gi se empema gro ne bo me na me yi me stress nti no amoje pa no e be can say pay as you go ana macho say e be can say no you pay as you go enye pay as you go investment in your going and not pay as you go there so okay but we would dia na ya get to say obwa dia no etu tu ko no na ma okohye so wuntu akro nim say investment sanet here okay yewura yenhwe di senhwe edi na besi a sade wa chechi mu ache side chick ebetumi amba se oje bema japade bi anase bi a bibiesi ode ne kokot yedi kan ye jimie ba so si yedi ai jimie awo ho apart oba na abaya na oba yesa bi aye jimie ti say gay ya o share ne dia se won my friend say that me jimie jimie no obetire mu say jibe nti na ye jimie bema oti radio to who you host obi a be friend na interview bi aro na holding e wo soro kra o ka se wi obekọ anokre dia ka ejama o enti enu nti utu osisi e se o pese okọ enyina so ana pese okọ junso a ana pese obewo bowa wonye esan se yesi dia tinte wo ta ne to no ontre minti aja
Until you have some conditions that give you restriction towards the relationship you find yourself. And one of them is that you cannot advertise the relationship. It's a secret relationship. Nobody knows you. You are not relevant. You are useful behind the scenes. So why are you looking for property? Ghana Mrano, Bema on your bar property. Ayo Obaya Waleno. Ghana, our name and son, Mohammedan marriage, customary marriage, or civil marriage. You need church marriage. That means saying, one only Bema Ewo, Najapadia, and Nadia Bicho, Bajo. Only Bema Wa, only need the shade. Only a friend will be checked. And your man said, there will be a team power in the now pay demand to the extent of going to court. And Rana and Master Kick who coin court. Your friend in court case. Namramono, what is he a say? Kept be in court case. It means it's subjected to the jurisdictional despondency of the judge in the seat. By any casting stone a favor chicks. Promise to marry Yenya esi supi ewo kroyi. The son say yesi supi pa. Not just say I get to cohabitation. And the fire and the let's just engage in cost bididi. Not just say I just show up to a son say cohabitation any emrem. It is just be a fighting. Now we are going to do Councillor Sanetia dia eba ne se na eya court so agitum anase enya lawyer bi madi di akire se obedi asem no ye di kai no constitution ma ehu ante ko article 18 clause 2 they say every human being has rights under the constitution. One of the politicians can say anybody can go to court. And the lawyers are not trained to defend a lie or ascertain the truth. They are to listen and argue their case out. That even if it's a lie, they should convince the judge to accept what they are bringing. And no credit there. It is straightforward. Assembly ni ho. Who to be the assembly court? My yes critique. We ma. Me mbani chuma say. Gana. By expatriate between 3 years. And I must see 4 bedrooms or kaswa. Wawaleno. A side chick. And I'm buy and I'm practicing good. And I buy and picking the court. Family not Mommy, his lordship, Georgina Wood, and then Tigum as Chief Justice. You could be a 7 year, you know. Can't tell say. I didn't hear what it was, you found man fast before. The laws of Ghana will not give what belongs to spouseship to people practicing concubinage. If you maybe a new club, only a big trim, or better not you are. Just say, or give me you are. Couldn't get a swap. You have to ask people, if you have 20 pesos, if you have 40 pesos, if you receive in here. Midi will crack up. I said, Ghana, Hano, would you be a joint venture? I said, I am registered. If you walk quarter, a pigeon wall. Now, over here, then crowd wall. Over some ranashe. It used to be quiet. Lawyer been at it, say, young cock,
say endi bi mu mpo ubenya din na edin fire sa honya enti wo ko krom di ahya wo ko to bedom ti say abaye yi obeka say papa yi ni twempra wa hide amaro o se beti ahwe miensa wo ti ahwe baako bo se obema no 3000 e de eba ahya wo bra so ya di tiga sa eti be mo bi sa me a o ko the son say adwe bia to be kokko akọsọ mra ne hwe ma me ne ukasa be si anya de ye nya mra bi ma sachi se BBC a sachi gbega ni chefa en siga ye mprince amra no so omo dwumadie ne se omo mo amema na omo wale omo yire no no mo so mpe kom be faso ayi de esefata wo asa enti yebetumi akasa side chick no illegal. I say illegal to some extent. Any legal. There's no legality. Even baby mama cry any legal. Mrani chine say e man na me ne won wo ba na no. Me ne nkwara na e wa ade che. Me ne mama ni ade che bia. Mrani baby na sit for a gift. I can gift them a property. And who I think I want to do. But if there's anything, the right to own any asset of Reverend Luttrell is the child I have with them. Such as here. It's your counselor. Acceptable of our Bema Bravo by traditional marriage, Mohammedan marriage, or civil marriage. Then the American will say there's nothing called church marriage. There's no dream that say, I'm not sorry, what you need, sorry, what you need. And just so for the number, you're number. Counselor, what's your name? Sorry, what you be? Then you're not my sorry, why you are checking a mission. No, ya near class one day, don't do till they 2 years apart, one near the veil near the good panel. It is no page the conkai. They just say, hey, what be so? But yeah, sorry, why you are sorry. Sorry, uh-huh. And yeah, sorry, what you are sorry, that no more. Then no Mukasa, young Wally Christo, young Wally Christo, no, Christo Moawadiano, and I did for what you're here, what Aroma. And Christo Moawadian, yes, so 40%. I saw in nation sharing the I am friend of the dogma of the church. Can I be a your home? Now, I saw what you need to me so. I could see the Afina all basso. Ah, Ghana Marano. I share and sat. Say, and net. I don't mind Sunny Co. I have a say, go out there. Your friend of court so maybe I dance here. Young court. I want to know what is a memoir there. Namremo Wadia no so. I have caught to Mrana Dasso. It's a namity. Mr. Majama Wadia. Oh, Namaso for your found the headache. Obian friend. Here in Yana and Casa. And in church, our Diano. Mrana say. The man of God must be gazetted. The premises must be registered so we can practice marriage. But it is not church marriage. It's a need a Christopher one year Biao Ghana. David, the one said, Christopher, you know, at your what is said. I'm a Tom Wabum, a Ginagana Mrapo. And dear. Mrana Kabum, Mamma Pedia and yet the Yamia Kabu, Wimpo, Sofopon, Otijabi, Sisija, Councillor Little to Maybe and Yamin and in the mark. Yeah, I'm got trained by one no check. Yeah, what? Councillor, I said, you better who debate pow. That's a be who debate. So, Casa, we didn't a minute in a mile.
ye be hu debate pa oh na matter ya ba sa dia ni adwi na bebrebe o obi adwinya ne twin pade da obi o wale ne twin pade bia wudam counselor bia wo wale ne twin pade bia ye dai ube wudam na listen ko menya bidia a repress ya me rep no a nya no na mama hoden enya no na mama nyi che oh no if you find your rep you will lose your garden. Marry the one you love, but don't look for your rib. If those of you you are waiting for your rib, you become old without a husband or a wife. Because nobody can live with their rib. When God gave Adam his rib, he lost the garden of Eden. Because your rib behaves like they are from your side. So you can't do without them. Marry the one you love, not your rib. It will be a new rib. Nani ya dia si yi Adam fem pade ne de bo ha wantie wo ye no fem pade enu pe chi ni nyame ambo bio ede odi fem pade bo ni ye ye no wanya Adam bi Adam shube edi duro no ya se anu na so ho ha Kansla anu Adam ya ne dia no no anu to atwa Bedase. Council George Luther ya bedase anopai say ya to nsafre wo wade yeso na ne yedi nkomo efa psychic ye kwa yanimu no ye beba abepeni die ani adusua wo nchen tie bi o profile mesime da ma se dia me kan se obi a wutie me bia ni obi kunu atwempna mitimi ngire fidie so enka kire se jai mesome ntimi nka se to aso but when na de fata wo naje senko ye ma na nyamwa uyanti ase a yedi obi kunu twempna frame yo no menkyerɛw gu wani ma se obedwam kaso fa number do to dwai uni obi kunu twempna so a no kreda na wo so obi di kunu betwempna eza se nkrofo bo mo hu be ma da awale enne ama nkrofo de mu kunum aye sokodua atwam 0277 ho ofa ene obi kunu twempna 609 0277 609 644 na so bi do no the frame Council pesa de wasibio say waje brenda da je wa cheche se mudi a kire ye brepam no ye besa ba won chen bio abusia Councilor George Luther na yakone nchen ade no akodi nkomo nana ADUANABA Councilor nkomo ede ne nkomo de na anopai bi enyim fempade wa asase we so na fempade de bi mu de bubu ya cho wo yes enkofo efo so ena ye pemfempade afa be wiase no na de enkoho no obo ho edi se hodum na afa de bia wo fi oya e be wiase na obi de awro hodum se e so nya fempade wo be wuntem and cause wo for so na de onya odofo de odo compromise na wo tin nyoma se na matna nye nyina na abenya no pepepe but wo karisha na de mata no pe council am yesua de bebre na sa side chicken sensemi side chick association and no pe omutie mi am di omutie council am di ye se o mo hia bibi de afiri o esan se ye wa mo de am president no ajo na apia wo councilor kan no wo side check wo sense ho se na ma sha se make a handbag enti etimi drop you baby a wo sense ho ye fa wo hia kire e na wo adim na handbag wo ye ya na ya road we si ho no say enti wo sese wo tale ho a de wo benya no emprepre na no wo ya na waje wo de apreko na akọ baby na se bia adwun yo se wo ye side check enti wo na wo ba be
budambari sabaye dia kwa kwaji bibi ne de wa hwe be wiase ene wo sa kan bibi se wo boa de a ne se bia fun yi ne yeto ne se wutua bia gi receipt sa na eboaboa no so go eno na akina bi betumi akon asem ama edu adanse na nya court na wo kɔ no ene be kire se ti no de abeba ne de no yes case study se court ndi ono wo ho akonya so wo kɔ be no nkire se wo kɔ a na papa no yekobu nu kom sa edi nya japade nyina because enkratasem no ebia me kan obi animu wodo kwa na ha dan ma no sim fie miensa no wadue mu afe baako wuti kwa yeye sa afe baako ma oba bia tena anti side chicks association they say there senior councilor chechirem no e wo send da ho nya hweye ena modi ye adwuma no esan se wadwene yo se meje na mejia na ade na contract o se adwuma no se wo se Ghana mrado kra no se onu oba kra wo a ejapade enye oba na ade ma no meso wo de ma akoda no a ne ye na ko wo kra mpo no odo kra nka ho na wo a wo me ye hwi wo awade mu kra wo de ejapade no ma nkoda no ko se be se nka obi akotwempra na wo hwehwe bibia afiri mu dia ena ka be ma tiri hu betutu ko bo tiri hu betutu wo ba ye se petals asokwa o cause empna twe wo munya ye ba ku miensa na obia ba beje ne de se obu mi kwase ade a na da obia no koye bibia na chese odowa na enu na hose ma na ede o mani da ho no se no mo ya hwe yie esan se be ma de ye be ma wo yi a wo kan wo koye wo ye wo sei e na fa ha ko wura ha no se bo hye bebe bo hye wo nyina no eni se wo ani so a wo hu ni se wasisiw wo ho ya o mususu pe on se enye ma nyina sa but emu bi wo ho a wonu ushia opesa wo keka nsem akese me yese yam wa to de bi odunza asem ya be me graji work ensem no soso do asmesi ke wentumi nye say di da so wo ho jidi anam wo me yonku bi a bi atwam wo kofa abebe bi o ka che nso me yire o ko London kwa so enti ababa wa do so be ko de enti be mo se ne lekọ London kwa so na che so no wankasa no ode ne ho oyo okoro ena ade ne page na mbusa nza krachi nze mi agike so do wase no wote ya wode baaye no wase se no oba na teye no eno no wode baaye no no ka se ne lekọ tachi ma bia anko ma bisu kwa na tachi ma bia na bibi wo enti ye wose ya hwe yi ano pe councilor kire ya de bebre na ya mi eni da ho no mesan se me ma ne de wo mo do mo no manam omunye hia wo de sa wo ma ho wo ti aze wo ye ketua bi pe wa hwe be wi asa be ka so obu kwase a den so wan so na wanwena nkwachiri ahaya jenkwa 101.9 na na maboachewa minister designate ke ma epintin wateneka obo adwuma no pay yanya aboafo nkrato ne mra ye ba yanya badwafo be sinkunya you want what's the wedding easy you butu ankasa wakaka Messi Lufat na wajima were you malaria drew Lufat to my wedding were you hospital sister where imagine there few hours to my wedding na Messi sem huma yeshepe minketa was me kuniya my husband is sick to my turn do na person no yen what's the what tested positive for malaria no na been one for ambulance na one ambulance you it's not a bicycle dey form no nyasi from kakabo no kikra me wedding gonna me make up nina sometimes that's right nearest pharmacy so wanna meji Lufat entrance pharmaceuticals for malaria do na kinyo no ye na wanter mukuno china na adu abrante pa no kuni so no pona waka that you make kiss the bride if you want to so day no donna man no ye donna Jija wo malaria and kawon to them Lufat malaria drop test for malaria before treatment FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi ajatum sa eye Afisi say na me da na me sewi Bema na de one pound na nsu adware wo sei me nuaba me nkosu sen akwaya contractors binum edeme afaso no omay mo fram bisikanyina ebe ede ne nkoja nisu enai de eba ne construction worker adwuma ko ba ko pe eye MCell construction services wonu mo na betimi aboawo ema odan no wetimi asini kama sa wato asase na wo pesavea a wo betimi ahwe susu asase na fe wasan age ho nkrata asem nyina ma wa eye MCell ebia na wasidan ne dada na wo pe plumber so betimi
betimi aye wo nsuo sem wo toilet ama wo a ne nyina fadan MCell afa kitchen no ye besiesie ne kama de ama electrical works ne nyina ye jemu e de ama MCell afa MCell construction besan ahwe wonum a omodan nsuo ama hu adwiridwiri ne nyina nso e de ama mo e bia na nkwankra anase hotel adwumakwa wodo a mo pese wonum ye renovation mamo no akonya wo hosa edan no fina hyase kosi na wie ye de e MCell construction services and I was so the dying one ekua wo kasa asem we say atwe me de na twe se omudi ne krampa we de atwe mo echi akwan hwehwe we echi akwan waso ye kase no e wo Wuniba na nanom school junction e wo nkran kwan so sanso e na abehu won watakrade Cape Coast